takva situacija sa Partizanom. Ofsajd. Krupniković u ofsajdu, ali sudija pokazuje na centar da je gol. Sudija glavni pokazuje da je gol. Mahao je pomoćni arbitar, nedozvoljenu poziciju Krupnikovića. Međutim, u trenutku da je primio loptu, Krupniković je imao dvojice igrača ispred sebe. Golmana Pandurovića i još jedan igrača Partizana koji leži u kaznenom prostoru. Rasprava još traje. Evo još jedno. Pogledajte se da. Krupniković. Pogledajte. Na sredini vašeg ekrana leži jedan igrač Partizana. Penal. Jedan esterac za Crvenu zvezdu. To treba da bude Krupniković. 2:0. To je već rezultat koji za Crvenu zvezdu znači pravi pravcati kapital. Ogroman. Još jednom. Vrlo sigurno, vrlo precizno.